Oh iya iya iya. Jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi guys, jatuh lagi guys, jatuh lagi guys. Aduh 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 aduh, tolong 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 tolong, nggak kelihatan itu tangganya. Tolong tolong, nggak nyampe guys, tolong guys, nggak nyampe guys, tolong 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 tolong. Kita bawa ke sini dulu, santai santai. Kita kejek dulu, kita gocek dulu guys, kita gocek, nggak usah panik. Nggak usah panik, tapi nggak bisa lompat dong, nggak kepencet dong. Kita gocek lagi pelan-pelan teman-teman, pelan-pelan santai. Bawa. Wih, 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 enjoy, 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 enjoy. Tenang, tenang, kalem. Setiap ketenangan itu pasti ada solusinya, guys. Ya, ingat kata-kata Ustaz. Setiap kamu tenang, pasti kamu bakal nanti nemuin solusi, guys. Jadi kita kuncinya tuh harus tenang, guys. Lihat tuh perbuatan Ustadz Roblox, dia tenang gitu, nggak panik. Apa sih?